bacakeun manakibna Tuan Syatur Qadiani dina pupuh dangdang bulan. Dasar pupuh dangdang bulan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sami dimandoksana ya ikulah ingkang mawe ade kang asih ing ayeuna pupuh asmarandana dina pupuh anu kadua. Lawan cinarita kakenali somalah Dewi Aisyah ing desa jangan pernah lan cenabut ing wayah Syatul Qadir jelani duk lagi rehing sinom jadi pupuh anu katilu. Oh tawiki carita hikayat kana kaping kaledi sing wasta Abdul Rojak kana kaputra Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Rojak angling anna prapto saestu maringa bapak manira atapun dening alingi arisma apa Tuhan waroh tadi Saksana rezeki mo angelak dinartu mungileke nasajaro dengan kungan sarta jinu nganapanti dineken yang jajal keke